No, that's good, mate. Yep. Koe nei te huaki whakamutunga mo Te Whatumoana. Kia riro I a rātou tētahi wāhi ki ngā whiringa toa. Obviously we want it real bad. It's a great rivalry that runs real deep. Red versus blue. Yeah, looking to put the pressure on the Blues this week. I know a lot of those boys on a good personal level, so yeah, definitely bragging rights. Ko te kapaangi tūrawa o te whakataetae tērā kei te eke tonu, a kua whaia e te Whatumoana ngā wikitoria toru tekau o ngā kēmu kāinga o ngā whiringa whāiti o Super Rugby Pacific. Hei tā te kaiako a Rob Penny, ka pātawhiti atu tō rātou tauwhāinga ki te Kapa Blues I tua atu I te Super Rugby. Yeah, it's wonderful to have the Blues at home. Yeah, it's just one of those occasions, Crusaders Blues. Long history, goes deep. Even if you go back before Super, Canterbury, Auckland, the rivalry has always been deeply ingrained in both regions. It went to a new level once, Smithy took the team up there in '98 and won Crusaders' first Super season up there, and ever since, at Super level the rival's been intense. Driving ahead and scores! No te mutunga wiki kua hipa I hinga te Kapa Chiefs I te Kapa Blues. Nā whai anō I eke ai te Whatumoana ki te tūranga tuatahi o te rārangi whiringa whāiti. Mēnā katoa te Whatumoana I a rātou kēmu ki te Blues I tēnei wiki, ka noho tonu te whiringa toa ki o tautahi. Hei tā te fly half ngai Tahu, a Rivers Reihana, he honore nui tēnei. I'm real excited. Obviously being the starting first five comes with a bit of pressure, but I've got some awesome senior players outside me who I can lean on. We want to enjoy every moment of it. The pressure really comes on, and the margins are small, and probably the moments are bigger. That's all it is with finals footy, and we've talked about that, and we're looking forward to it. No tērā tu kēmu I hinga te kai tākaro no te nota a Tamaiti Williams ngā tōna wharanga turi. A kāore ia e tuki atu ki ona hoa whawhai a te Kapa Blues. I kia Penny, e rite ana George Bauer kia eke ki tōna tūranga. George has been magnificent for us, and he's had an 80 and a few longer stints on the park, so we've got no doubt he'll do a great job. I think just with the Crusaders, it's always next man up. It's not very often you can replace an All Black with another All Black. I think we're very lucky in terms of depth in that position. We've had a real good week so far. Just need to tick off captain's run tomorrow and then into it Friday. Ka hoki mai anō te Kapa Blues ki o tautahi, ka tuki atu ki te Whatumoana a te Paraire. Yeah, the boys really good this week. Hura Kahurangi Nicholas, Tahu News. Ko te reo, te take.